Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Jadi hari ini kami ingin pergi ke tempat yaitu ada acara buka puasa bersama. Acara buka puasa bersama ini yaitu bersama keluarga besar almarhum Landan Johor yang berdiri di Pasir Masjid Desa Meru. Jadi ke sana dengan menggunakan ya. Nah itu jangan lupa terus ikuti kami untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi dalam perjalanan bersihkan uroka membuka hadapi mesam-mesam Tuhan degekalan. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So alive. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I surrender it. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So Iya Natro. Yang penting buat kota deh.
Sono lagi. Dika lagi apa? Makan apa? Makan apa? Makan ayam. Kau Itu ya. Nah, itu ada. Terima kasih sudah menonton. Bantu saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.